мегӯяд мо дар инҷода саволшон омадай. ман аму савола худша хонум. устод гуфтааст дар Русия дар мағоза кор мекунем. ҳар харидоре ки медарояд моро ба соли нав табрик мекунад. мо дар ин ҳолат бояд чӣ ҷавоб бигардонем? яъне медароянд мардуми ҳамун мардуми рус медароянд. мақсад тоҷикои мора с новим годом меган. меган мо чӣ бигем дар ҳамин ҳолат? ман дар ӯ саволу ҷавоби пешинам барои шумо дар бораи муомилаи бо аҳли китоб гуфта гузаштум. бародарон, дар ҳамун ҷам дар ин масъала ишора карда будам. ина ҳозир дар дасти ман, бародарои азиз ва гиромӣ, инами китоб агар дида бошен, инами китоб номаш маҷмӯъату расоил фи баёни лмасоил билуғати лфорсӣ. ба луғати форсиай соҳиби китоб кияй? мавлоно алустоз муҳаммади ҳоитӣ. худо раҳмат кунад. домло муҳаммадӣ ҳоитӣ қумсангир, ки мо бисёр ин ҳазрата чандин борҳо рафта зиёрат кардагӣ будем, дуоша гирифтагӣ будем, ҳатто кӯлобам омада буд. дар унҷа ҳам мақсад ҳамроҳаш нишаста будем. хулас оли дар ҳамин китобхонаи ман як 4-5 китоби ҳамин ҳазрат ҳаст. мо аз китобош истифода мебарем. бисёр олими калом буданд, худо раҳматшон кунад. бин дар ҳамин ҷа саҳифаи 89 мегӯяд ки бобе дорад баёни ҷавоизи мухолата ва муошара дар умури дунявӣ бо куффор. бибин ҳамон яъне муомилаҳои дунявӣ бо мардуми ғайри дин. инҷа 2-3 саҳифа бародарои азиз барои мо нависонда доданд. ман баъзе ҷоҳоша мехонам. аз ҷумлаи ҷавози мухолата ва муошара ин мусалмонон бо куффор монанди ҷомеа ва давлате ки шомил аст бар мусалмонон ва куффор ва қонунаш ғайри исломӣ аст, пас бар мусалмон воҷиб аст ки муроати он қонун дар умури дунявӣ, на дар умури динӣ, дар ҳолати ихтиёр, аммо дар ҳолати изтирорӣ ва маҷбурӣ ҷоиз аст. бародаро чӣ мегӯяд? мегӯяд ки вақте ки шумо дар ҳамон мамлакатҳои мисли Россия ки қонунаш қонуни ислом нест, яъне бо онҳо дар ҳар як корҳои дунявишон, чхеле ки ҳозир рафта корҳои дунявӣ дорен, магазин кушоден, дар онҷа дуконҳо кушоден, хулас ба ҳар корҳои мисол дунявӣ вақте машғулен, бо онҳо муомила кардан, хариду фурӯш кардан мақсад ҷоизай мегӯяд. ва вақте ки мисол дар ҳамон мулкҳо ки даромаден, шумо аз қонуни онҳо мега итоат кунед. оли баъзе бародарои мо мегӯяд не мо охир немегӯй ё итоат намекунӣ. куҷо рафти ҳамун Россия? барои чӣ гражданство гирифтӣ? иққа заҳмат кашидӣ, иққа хароҷот кардӣ. ӯ гражданство худаш чия маънош? вақте одам шаҳрванди Русия кишид, вай итоат ай қонуни ӯ бояд бикунад. ҳозир агар ҳамон ягон рус бияд Тоҷикистон, шаҳрванди Тоҷикистон шавад, ай қонуни Тоҷикистон бояд итоат кунад. масъалаи шаҳрвандӣ ҳамае ку паспорт дар киса шави не ёра итоат канда дар кор нест. ин ҳамаш гапай бародари азиз. ҷон гуфта итоат мекунӣ. барои ҳамин рафтай. аи ҳазрат ҳам ҳозир ҳаминро дар назар дорад ки дар умури диниш не, мақсад мо мусалмонем. онҳо хо
مقصد دین نصرانی خودشان است. ما از دین اونها، از بگیم عبادت اونها با اونها یگان رابطه و یگان رفت آمد نداریم، لیکن در امور دینیمان ما با اونها معامله کردن، معاشرت کردن، نشستن، خبر گرفتن، سلام علیک کردن. ببینین حتی دیدیم در حدیث که وقتی میگه السلام علیکم بگو و علیکم، یعنی ما گفتیم که با همو لفظای خشون همو زدرستی گفت، زدرستی بگو، هیچی باکی نداره. ای اولش بپرس، ای زندگیش بپرس، همسایه باشی، حق همسایگی داره در گردنت، دستت میرسه یگان سومک یاردمش که در آدمی غیر مسلمان، یعنی همی کتابی ده فقط زکات درست نمیشوه. اگر شما برای نموده 1000 سومی عروسی در دست بین همچو صدقتون قبول میشوه. حتی از اونها ببین قرآن اجازت میده زن بگیر و فرزند به دنیا بیار. وقتی زن گرفتن، فرزند آوردن که در حیات ما، در زندگی ما یک امر مهمه، وقتی اونهاش اجازت شد همه از سلامش نادرسته. دوامی گپی حضرت گوش کنیم. میگد که و این همه بدون اختیار مسلمان ها هست. پس مسلمان ناچارند که در معاملات و رسوم و عادات دنیوی با مردم غیر دین موافقه و اختلاط کنند و در عیدها و جشنواره های همدیگر را تهنیه و تبریک کنند. و این تهنیه و تبریک از جانب مسلمان ها برای مردم غیر مسلمان در عیدها و دیگر رسوم آنها برای موافقه و مراسای ظاهری به آنها هست، نه از روی دوستی باطنی. ببینین برادران از چقدر آدمای با حکمتن. همین حضرت داملا را ببینین چقدر مقصد جهانبینی دارن. حضرت میگد که یعنی در هر یک ایده‌هایی که شما دارین، دیده که در عید قربان، عید رمضان شما را تبریک میکنن. وقتی تبریکتون کردن شما رحمتشون بگین. در همون روزهای عیدتون یگان هدیهشون بتین. وقتی اونها عید کردن شما تبریکشون کنین، میگد بین زیرا شما میگن ناچارین، شما در ملک هوا زندگی دارین، شما دیگر ضروره که با اونها میگه در همین مسئله ها چیکار کنین؟ معامله کنین. میگه خب حتی میگه همون فتواهایی را که در ایدهای اونها اشتراک کردن، راضی بودن که به سر مسلمان گناه هست، میگه حضرت چی میگه؟ و این گفته ها میگه به زمان بزرگواران موافق بود. میگه این فتواها میگه که در کتاب ها آمده است، میگه بله در زمان های همو بزرگ هایی که همه قانون قدرت دین در دستشان بود، میگه این به همو زمان و موافق بود. و اما در این زمان مسلمان ها در همه دولت دنیا با مردم غیر مسلمان در همه معاملات اشتراک دارند و این چونین در منزل ها و محله ها با یکدیگر مختلط زندگی میکنند، یک جایند. پس چاره ندارند که با مردم غیر مسلمان در رسم و عادتاشون یک جا نباشند. پس این یک جا بودن را رضای به کفر گفتن امر محال است. و این در این زمان میگن موافق نمی آید. یعنی برادرای عزیز و گرامی، میگه از بس که امروز ما در همون محله های اونها زندگی میکنیم، در شهرهای اونها زندگی میکنیم، ما دیگر ناچار، ما ضروریم که در هر یک رسم هاشون، در هر یک ایده هاشون مقصد اونها را
تبریک بگیم، تهنیه بگیم. یعنی اینها میگه دیگر جای ناگزیر است، ما دیگر نمیتونیم. ولی زمان برادر عزیز که میگه زمانی که این فتواهایی که دادن که مقصد با اونها یک جا عید نکنین یا عید اونها را تبریک نکنین، میگه به زمان هم بزرگاهایی که خودشان در دوره اسلامی که زندگی کردن قانون قدر دادشان که بدن اختیار دست شانده بود. امروز میگه این اختیار در دستان نیست. برای همین بنابر حالتهایی را که حضرت داملا از کتابش برای ما گفت، همه حالتها امروز برای برادرای مسلمان ما هستند. شما همچو برادرها در اونجا دستنگری اونها هستین و شما یگان قدرت و قوت و توانایی ندارین. برای همین در برابر همون تبریکی که میکند شما تبریکشان کنین، چرا که اونها شما را تبریک میکنند. یعنی شما دیگر یک جا با اون مردم زندگی میکنین. خدای مهربان توفیق تان تیادو آنچه را که حضرت برای ما نقل کردن گفتن خداوند فهمش در ذهنتان جای کنه. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. آمین یا رب العالمین.